before ningize box, you have to walk a mile. YouTube menyonyo, siko hadi. Hello. Hapa ni City Mortuary. Guy. Unataka kuleta mfu ama ni nanyagani? Akareka. Guy. Joshi onidika na are ni paito agekwa. Odikore are. Kono mudo ibeti atia. Ibeti ugo gitaki giothe ugo dinaka iganira ithando daktari okire. Toi atoke ati daktari ucio no akohuhura andu. Mazezi sijui uko YouTube na ujasubscribe kwa hii channel unafanya nini YouTube? Unafanya nini YouTube? Unafanya nini? In whose hands are you stay? The new channel. Hello guys, goko nigwa Triple M favored no koroni ritaria kuria bere gukoro kinyitanira na ithu itikira go subscribe ko like and ku share thegio muno ni tondu wa support yanyu ni ndagio kana ndogire ndigikinoga mukiri hauni mukini support no mothe ndina Kaka Msoi hey ni turi nake goko gwa studio ni na gukora gitumenyithia muturire wake hau kafere ni mutangathi ngothi oigwa thauti yake kuri go radio ni ma ugakimenya Oigwa Kaka Msoi kuri oguo gakimenya ni jabeno ikiri haha ni gireketie gwethana nake na ngamurehe gukugu gwa Triple M favored ntogo tukimenya kana ari single thafari yake ajiriirie ku na kinyite ku na muturire wa guku Nairobi urakimutu aratia. Yes, karibu sana guku gwa Triple M. Thank you so much. I don't know how mukeni muno. Ni ngorogo huo mwenyewe. With that feel. Very fine kabisa. Kigeithia timu yakwa team Triple M. Ado aria the maragitwirorera rori all the Triple M haria all the muri ngakimugeithia muno makiria na niho ngwiraga wona shekinya ni muthenya wa Sunday kuma thaa 4 rucini nginya thaa ugakejita muthikafu wajiroge nginya nakora thini wa nenda cio kinyaniria na ukijerie ta mundu gwitwo Kaka Msoi muthoi. Kaka Msoi. Yes. Neke Kaka Msoi. Okay, you know, resolve guo kakari. Ane harira muthaki wa mufira. So, I'm the goro de fan of football. Ona ni uhana by the way. Yeah, very good. You are good. Handball, football and volleyball. Yes. Na riu njori atiriri ndigure muthoi wa Njoroge. Kaka Msoi. Yes. Retwa Msoi riokiria. Like retwa Msoi ni ririku. Okay, you know, retwa Msoi re. Ni retwa ndahairwo. Ni mwarimu. Na sisi anakula shukuru re sikigofia. To high school. Kado menya mudo high school ni hari set book iria muthomaga. So then you set book iria twathomaga ri. Ni hari na ibuku rietagwo ria damu nyeusi. Yeah. Damu nyeusi ri. Ni hari na kisa kimwe. Na kile kega muno. Kisa kiu gietagwo glasi ya mwisho makaburini. Tuchambulie kiasi. Ekatogere mafuku-ine guys. Je kana ni mukoririkana. Tucokio thutha tu ni Kaka Msoi. No yakiri yagithwairi tigikuyo. Ani hatire thena wethere kaigua. Okay, mtazamaji, pale kwenye kitabu cha damu nyeusi kulikuwa na kisa cha glasi ya mwisho makaburini. Sasa hapa kulikuwa na wahusika wa 4 marafiki wa dhati. Palikuwa na Asha, Josephina, palikuwa na Msoi, na Semkoa. Kereta Msoi mahala. Sasa Msoi alikuwa mtu wa kuota ndoto. Sasa siku moja akaota ndoto, akajikwaa kwenye mlango. Akawaambia Semkoa, na maana yake mimi nimeota ndoto, huenda jambo likafanyika. Na kile mwalimu bado. Ni dhomithetie. Kama ndo ni dhomithetie Githwairi. Mathafu.
chemistry, biology and agriculture. Cukuru itiganite. Wow. Na niki njuri atiriri mundu wothe akoragwo ekite teaching kana mundu wothe akoragwo kwa radio. Ni maragia na hinya muno. Okay, you know, it depends. It depends. No, yes. Guy, taro akuleru agulu modona haho. Nitengeraga hanini. Nirutengeraga. Because no the message mamudu makorogwo. Because the most time you koroga ni dressiria muno. So I overthink. Niyo na mwalimu agiakorirwe kirathi. Akonde gufundithia ko nita chemistry kana na mathabu. So I used to know things before fundithia. Wow. Ruguchu ni udakora. Genius. No tumetaka shukuru. Tumetaka atia guys. Dirikania ihawe kwa comment section. Shukuru heka letu watu wa muitaga. Machete. Ndo hawa sasa hii. Ndo washo. Kaka Msoi. Umeteku. Ni gwito mushire. Ni county ya Naikuru. Kudogo gwito Bahati constituency. Wow. Tueko mwemani. Unarude wa Naikuru. Aya. Yeah, gwito nukura gashira. Kudogo gwito Kabatini ward. Wow. Gekinya kugo akwado ingine majo itamudo. Dikushi turameta kiria county ya girls. Okay, niko kurigana ura county ya girls. Kurigana na regedura na kirathire, girls county. Kuna vile inaitwa Nakuru girls. Nakuru girls, exactly, that's the name. Oh yes. Alafu we mwana wakaigana muture wakwe mwana wathiaga atia. Like wahana gatia. Kwanza mutorera wa haria wana ine kidogo le. Usio wali sema muno kora mutu ndo wasokera tha izire. I can repeat it. Yeah, very nice. Okay, what did you experience? Ile oratuma no wende gushoka. In fact, by the way, twendete kuhita muno. Kwenda? It was nice. Niki ndigwa kitu kira ati ni mugothi ugo. You see vijana wale wathie okora ringi mena magui maigi ugo. Tokora wote na shikinyeta 15. You see? Ukondo kono kagenagia muno. Ile tu mcheza vijana guthaka mifira. Maudi ta maugo no kuhitani kwa genagia muno. Wewe rumwathi yare ngimwagethi kuhita munenda kutafuta. So rire gakumira ugo ri. Na ithuĩ nako. Wĩnĩ nako. Na ithuĩ tũngĩatengĩrire kumũrũ cinĩnginya hwainĩ tũtinoge. Mũtinoge. So I used to like that. Nice. Rĩu mũthũi nĩ wagĩũka gũkũ guo Nairobi. Mũtũrĩre wakĩrĩ atĩa tuge na menya gũkũ Nairobi nĩ kũrĩ na wenye jiji. Kwĩna wakinya gũkũ Nairobi harĩ ũguo kwanza kĩandũ gakoragwo siji ya kireni hari ugo kiri ya tirume ndiguo niguo kwe tumundo tutu tukorogo hii konayo hii nipe hii konayo hii aina acio ni aria akonman yore wa korea ukugwo Nairobi he mundu wa gukugetie wara wothe. Okay, nigo ko Nairobi re ndikiuga hari mundu uri wa gugia wara cause hake tukimwedeteketie before ningize box you have to walk a mile. Ocean do dedicate like for example ate uigwa ate like for example ate tarumundu ni akohorira thimu nenda gugukoni na njira ya thimu nie na hau hakoro he harito muno wagithia wakora rege mundu ni arahorira thimu akajira na itu na na nataka unitumie pesa ndaga thimu yo na ujasiri ngamwira hello hapa ni City Mortuary guy. Unataka kuleta mfoma ni namna gani? Akarega guy man. No, I couldn't City Mortuary. I used to have so many tricks. Shagotinia that conversation. Kugwa we na adwaya I never, that's on it's a never. Ruma tena mutagathi guthi ukoretwo ugitangatha Gichcihiofm ni tuguthikagiriria ume guys uria thauti muko mukigwa behind the scene ni weno ibere itu thabari yaku ya utangathi yanjiririe ko. Okay, thabari ko no duge ya beririe when I was young. But lirikana mundu mwana munini ni akoragwo na meciria maingi muno tondu ndirikana ndi munini he gitari ndendete muno ndaigwaga gitwo Dr. Isaac Magege
ndathikagiriria radio tene ndathikagiriria coro hingo miaka tene nduga ngirunde ndigagiria muno uhoro wa utagitari ndagikire hagituika ati you know kitambo mundu akwenda atwaragwo moshari agorwo mutia korera ire thiko ta oi geshagi ona na thiko cigeshagi bethe maundu mani matuire ndekwa interior yoko makora so I remember ndagitari ucio oka kure gishagi-ini ri cio ni ndirikanaga ari ni baitu agikua afika musiga kere ni micino yakoraga ya gicagi gakitwo haria thiinie nokari au tukaigwo cio aigitwo kou na aigitwo riko-ini riake ndege maigagwo riko na makara ni twaigagwo arafu kiria barafu ya magatinia miramba ikarwo exactly ndona ni aganyore aruta wira ucio professional about baingi rĩu rĩ nikĩweraga andũ marakuhurira wi moshari I see ndona uciaciri waria twaurutire nĩguo ndona rĩu niĩ twakĩigĩtwo kũu ũguo rĩ atĩ vijana atatu tukiamua rĩu haha nĩ gũthiĩ gũcũthĩrĩria tuone harĩa akomete othiko rĩ kana mũndũ imbĩte atĩa tukona mũndũ imbĩte ndo what nĩ mũthenya na na ujasiri mũno utocoka tukiuria atiriri mugucũthĩrĩria mwaciana kari ko kwakereria ndoro yes na nitana muno tukiuria atiriri uthiaga atiru tondu aibiti uguo gitakiugio othe uguo rina kaiganira ithandu bevena na ni ndiuragia atiriri no wamenyira aja yeri tondu tucoke tukirwa atiriri there was a daktari okire twaia tukirwa ati daktari ucio no wakuhuhura andu naigua kuhura ndora mekete atia mibete yao ara maibete yao rĩu twakiuga tukiuria tina rĩra rĩu othe nĩ ndagĩtarĩ rathiri na rĩo ka kũrathiri atia no tũcoka tukiuria atĩrĩ tũraiguĩte irio kũnungĩte ũru mũno ire hwaĩ tũgĩcire na mũnungo ũrĩkũ ũrĩa rĩu niĩ na ndagĩtarĩ twarĩkanĩirie hau ũkiuga wena gũkorĩa nano ũkiuga Nukuma ukigeciria ndindete uhoro wa gutangatha muno ndindete atangathi ndi munini mundu ndathikagiriria mundu etagwo Mohamed Juma Njuguna ndathikagiriria andu ta radio ta Romet Dike cio nĩ matangathaga mũbira kana nĩ mahe a motisha bethiona ni uhana commentator nĩ ndamagenagia muno na ndeciragia thauti icio cia ngari gwatiriri ciumaga ku rĩu ndathiaga ngawa radio gathimora ihu akwa na radio gona ka radio kanĩ kanini mundu ũcio ndangĩgania radio-inĩ ĩrĩkũ you know rĩu nĩ twagĩkoragwo twĩna ujanja tondũ nĩ twathiaga no tũcuba tũtũ twa aremis ngathira maguta-rĩ nĩ twathiaga tũgatinia tũgagathondeka karima kanini haha na thĩ ũgetha tũnyamũ tũigana twĩrĩ rĩu nĩ twakoragwo twĩna ujanja mũingĩ wa gũthondeka radio cia communication telecommunication mĩaka ya tene Ndio ingedire kwaria na athundari njorua kuma bahati yani ingedire kwaria na mundu the next room no gaciba kau kare misu woyaga ugakorera gaciba kamwe mwena uyu arafu getha kawaya gako iro ka radio radio gimikunura thiini ri niri gakoiro keho kawaya gakoragwo gakopa karaigu guo ngano wathukagia radio cia mamwe tugari tuhingurite guthoga mwene uragia mwena wekere gikundo na uhushie mwena ule ungi so when you speak with in your gacuba gako guo ri sound city ithia mwena ule ungi aya ndamenyo muthi ndio kuma udendera utangathi hau guo ri ingetumirwo kurithia ndathia ngikara handu muti iguru ngamberie gutangatha mubira no gorita bolire ndarithagĩra cihete marĩtwa ino itagwo ndacite marĩtwa mathaki rogoro nduni miaka ya tene unakiuga regoleta wewe wa nduni waza katikati ya uwanja anageresha kwanza kwake Makosloho anapiga mpira mrefu kule kwa Lion Gigs hasani katika goli la Arsenal oguruma ndeta magogo wow ndona we super talented because you take a gospel show gospel is your choice we can gospel not secular ishi cia gucanjamura njugi uguo okay I'm flexible. You're flexible. Otohujeri alafu gani gotwera ringi tuthunguthe reason is ni haha ndikitwo ati rwimbo rwa Sakira ni ruru okay God come with that document
Wow. Yeah. We are hearing this from a pastor. Guys, hey! Pastor Kaka Msoi atwiratirire. Aha. Tatutaririe hau bethe andu aingi ni mariga watirire. Ukoraga kwanza those people called gospel like artists maybe pastors k. Areigo tu githikiririo rwimbo. Rwa kiria rwa Demathio. Hey. You know what? Okay, you know, behind the scenes, it's not good to be hypocrite. Go. Alita. Todo dithio yakora terere mundu cio ri enda tunye cia gospel. No gwake nyumba ri oriko guthithio hari ari. Ai arothite umuno. So you see in public daraina. But in real sense ikaneka gata ni ndaga. But you know the reason why gina society ne kujajaga. No tathe shogwo tathe shedu makoinyo mahujagira na ukatach soul shiao. The moment you walk away na nige ware show gia kumera mathugu the nio majagia society no yajagia kujajiro dio toge kata ithu ta society tatwire. Okay, you know, okay, ni organize society. Don't judge a book by its cover. Alita. Ndio tata do mundu naraini rwimbo rwa secure. Nige nio kaina rwa gospel ati gokoro iwa mbere guthie kumujaja. That is not right. Because at the end of the day, na ukore mundu ucio ina kana rwa secure ni ruru muheaga rent ya nyumba. Ni ruru rihaga school fees. Ni ruru kila kindu gwake. So, ona ngithie mbere ya Ngai ri. Ngai ona no akurete, what did I give you? Oh, so what is that? You're just an artist. You're just an artist. Sawa. Hey, studio mio. Yeah, no, is that? What did I give you? I give the mouth. Yes. So you see all these, you see, I don't know the mind that we know one amaki in Bush secretary. They're God's children. True. Anita. Yeah. On a gospel, they're still God's children. So don't judge them. The Kagaya Akamaturashi? Akamaturashi. Na ndio wako na mudu ina secular miaka 30. No, honoka miaka twe? Ni guoma. Ege akore ko na ifuku-ini ria theru nayo ina. Ana tiga guo ifuku ria Ngai ruga atire ciothe mamwitaga Ngai makaingira. The kingdom. Alafu ona no ukore like nowadays urakora gina the gospel thing ni urakora magika kiria ikidige kuingirira hau uguo mono. Tigaje hau muno ntwakora tukirwa ati don't judge honokio ni ngoro-ini ya mundu. If you know you can judge, then provide for the person. Exactly. Yes. If you know you can judge rightly. I will repeat it again. If you know you can judge rightly and rightful, provide for the person, then judge the person. Ati mudishi tunaona akina nyimbo cia secular. Mwiretiga kuina. Omo provider. Yes. Alafu na thikoshi by the way urakora. Okay, I'm one of the career. Urakora tire tuge nona ta gospel artist. Muno urakora wathika gugithika ni theni ukuina. Yes. They can't even support you even tuseme kama kitu kama hata kukupea 10k is a problem. But ukienda tuseme kama ni kwa hizi club ama and stuff, they really appreciate. Ukoraga mundu arari hobia. Na nikyo uthio wakora tiriri. Arefini meda ine muno. More than how you think Christians made time. True. Kuspoiliana nayo. Yes. Nikigwa gikura nikiwehera kwa tiriri. Tiwa mundu akoraga no hinga thiini wake. If you know you are a gospel artist, na nuina nyimbo cia gospel ri. Na no iga mundu raina rwimbo rwa secular. Support ucio wa secular. Nigetha na kahigo yaku yakinya gugu support ri. Agu support. Na nikahera kwa tiriri. Just appreciate the next person until it is a turn. Nice. Riu ngori atiriri Kaka Msoi. Hey, uhoro wa utagathiki, you are so talented and stuff. No advice mundu like okay atagathage, I do that as a course ama career like ni urariha. Okay, for now I can say neurariha. But it depends neurariho. Okay, how now? We don't get it. Neurariha, but it depends neurariho. Because nerakora do igitha ici, they did not do journalism. They did comedy. Now through comedy oi, mundu shakaingira thiini wa journalism. So it depends ni who. Comedy maybe hawajasomea ni talent tu. Ni talent. Na nikara ndio akora tiriri. Mundu na talent yake na ni ramuhe irio. Nawe na mathomo mako na matirako ha? Nakatako heria. So ni kujituma. Ni kujituma tu. Kujituma. Uko pale uko shule ni jitume. Kada na mundu
channel yake ri ni githomo heno ge channel yake ri ni talent so you need to know your line yes wamenya ri ni akuri ni ogwo exactly so Kaka Msoi ukana mtu are you single tell us me I'm not single yes wow did you got single cause atirifata mahe negwa ina ndoga koro kiumaha ni YouTube menyonyo single hadi ametatia beta kwa menyonyo ni mwerona ni dire single ndira Jesu thini wa ngoro yaka we ole tena Jesu ole tena Jesu man you are not single then do the single basi we akage kwire adam nyone pastor dikusi ni muretu ikore watu higesha muhujia neki tondu wa riri nyone munyitithanagia andu haria mbere you become one arafu they shiroka kuga ati tuwina Jesu we are talking about relationships yeah oneo dile single yes no uko na clarification how they have gwendaga I don't dile single nice one. Yes. That's good one. I'm out of the market. You're out of the market. Yes. Don't worry about character development. What do you rate? Ramenya modo ko date 7 years is not a joke. 7 years. That's a marriage. Yeah, marriage. Avuka ko character development words. What do you rate? Nikedo tokorera tohariri. If you are a gentleman na ni residia rike gwiko hiki ndwendete mundu you need to know the real person mudura mwinake tatu ndio wakora these people ni mahithaga so many characters ona inywe ithuta ndwatugerera haha maje guys kaigo ndiko mundu akamenya mundu uria maraikarania nake because nino jueka kahinda kaguo theri ndidamumenyete but he changed once so ni de kuredo ni demitugo yake ni acenjia ri mweri gikigo bad and good ugwa gichusiririke athiugo so go cheat yes na riu mundu egweka ogwo ri mundu ndio okore mundu muge ando tiguthira marathira na tiko minere tatu to Jesu understand sawa ugakumutiga gia thayo na ugakimwira it's very nice ugwo idea akorwe nayo kana ugwo ona ri was you forgive him to maybe ni wega okay you know the essence is you can forgive but the person to be forgiven dada kuhero yale nda guthongana maicha so na utigo wika no gwitinda kianine we ika tabu gadi do kire pack yes do the packing yes you have to move on with the life but let alone the dark is okay give it another 5 good years kawina miaka igana okay wajiriria ku date ri ndambiriirie tene ri miaka ya kitambo sana deal date for all iyo ni we shukuru no damenya tondu ndarora miaka yaku no ya dating for long alafu another 7 years 5 years na ndaisha kire date for no tutira hiki ikwago twara yai neke bikusi mutarenda mutarenda gwikoria okay wedding is just an event okay yeah natoka na ine ni mundu aya tuhando cia kutukirekereria show ya Triple M akenda bedeki hau wedding is just an event marriage is commitment so is either you choose commitment or you choose event tatu no to itere igogona rekuri have a million then the next month muri break alasa for what you see na ndio kio akora te mundu neroka kuria mitandao ini to the break amkenda na twariho we were not there so you can't put your relationship public no never you can't because my relationship is not public it's private it's between me and her na understand yeah not unless you are kinyi hadote maybe ni akwenda guthie on social media that is very good we are in a free world and in a democracy je toge kinyira ko nigetha riri ma fans magego follow ko gwa nego na thini mwiroreri kora thini wa mtandao wa Facebook ojarie Kaka Msoi Muthoi na kuo thini wa YouTube hena video jikirite kure ni thakite mathako ma ngerekano uthi ucarie mundu witagwo Muthoi wa Njoroge right
subscribe, Now share. Now comment. Nice. Definitely team Triple M no ginyamaru kinyakuwo. Kabisa. Inigetha batike wako kunegira na support mweno ciogi. Kwa kugani thegio muno feel welcome muthenya ungi ukago wa Triple M ni twendete muno yes turona wina a lot more. Niko niko. Yes. Maigino haria matari marigi. Marigithie. Wow, thank you so much. Rathimo muno. Guys, hano tugwikira rakturumo tafari itu ya muthenya wa umuthi. Itikira go subscribe, ku like and ku share na tukinye kuri gwa Kaka Msoi. Bye bye guys, till in my next video. Let's meet there.